أزول نشوف يسون غير السريدة كيني بدم معنا فراش دانفورماسيون كيني كان ندم هذا دناوي غاف لي سانكسيون يديفون الساكيني نا لو كا دو سانكسيون de Ligue 1 et de Ligue 2 يتسوفر لا كوميسيون ديسيبلين لا LFP كتسواليم ذاكينين تسوفرد لدغا غاف لونطون دو سيتي فاكود لو كابا في الماتش نينسن يخدمن عندها الطاسن شوالي ديالان ذايني دي بويني إثر بويا كينين ستسان لي ماتش أبيكلو كثيدنان دي يونولغون يتسوفر une situation يتسوفر ساكين لا Ligue de football professionnel, donc la commission de discipline. L'un d'autres sanctions, bien sûr, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, quand les joueurs يوين دي سانكسيون كم جوار مقارن دياموند إسلا داودين donc نتسان pour le jeu brutal, donc 2 matchs de suspension. Le dirigeant Mouloudia Al-Massa Abdel Nassar pour déclaration aux médias, donc 6 mois de suspension dont 3 mois avec sursis. Donc la Coupe d'Algérie fait donc le Kaba à coup de l'entente de Sétif, l'entente de Sétif, خدمنا recours على كل حال le match d'Idran, donc c'est une affaire qui est enregistrée le 10 mars سلفتيين وقيلا يتفق الصوت ديريت donc le huis clos plus 400 000 dinars d'amende 40 millions خلصن en plus de ça. Bien sûr, l'une des sanctions dernières de la Ligue 2, Bartaoui Mohamed, le MC Saïda, toujours le MC Saïda, Gmidi Ahmed, Wikinin, 4 matchs de Youn, 4 matchs de suspension, Wissin, 2 matchs de suspension avec interdiction de terrain et de vestiaire, Wissin. ABS, ABS, qui est utilisation de fumigène et jet de projectiles, envahissement de terrain à la fin de la rencontre. Première infraction, sanction, un match à 8 kilos plus 150 000 dinars d'amende. Voilà ce que les sanctions qui défendent ce qui nous sur la LFP, donc et des souvent les sanctions qui nous السكينة ذو قوين نظن تتاقين أتنجمع لافاف أتنجمع البيرو فيدرال لافاف ذي نجمع أسن 8 شتنبر كيني 8 سبتمبر 2020 في الولاية 10 ذي السياجينوس ديال إبراهيم ذي الجزائر أداوين غاف لي زابيل دي مومبر ونزرع هذا شو اكزاكتومون فكنا الديتاي لادوبسيون procès verbal de la session le 10 août أكل دي رابور دو ليغ تصل قديشات النظام على حساب يسال ديفون ذكرى نتيليزي وثاكاكي سون زاتر كونفيرمي قارن بالك ذاك راح حسمن تمثالت لا كوب دالجيري ما تكمل انها وتكمل لها فوالا فغي غاتني داوي وكيني وقبل هذا ديليون تزويلت لنا ومن بعد راه ديليون
السكينين غف تسعة ذا سون ما تبغى ماذا تقيم ميدنا ما تبغى ماذا ديكيم دونك ما تبغى ماذا ديكيم ميدنا اد نوغال فايكينين غف تسعة ذا سون تنميرتنون ارتوفات ناغ سولفتيين وقبل هذا مفارق هذا تسمكتيها كان باللي السكين لا كاف تسوفرود لو كالندريي لي كومبيتيسيون افريكان تمزوروت لا ليغ دي شامبيون كتسواليم ذاكينين اكو غنين la Coupe de la Confédération. Donc la Ligue des Champions, le tour préliminaire ديالي 22 21 أكون 22 نوفمبر لالي وثوالين 27 28 29 نوفمبر le retour les 32e de finale aller le 11 12 13 décembre le retour le 18 19 20 décembre la phase des poules تروح la première journée la 6e journée بلا ما ذكر داك اذا كتسوالي مزيانه لي كارت فينال ديالي ناس 14 15 16 مايو دونك الي لو روتور اسن 21 22 23 مايو دونك ماكو نغم مايو نغم موا دو ماي لو روتور لي دومي فينال اسن 18 19 20 يونيو جوان الي لو روتور اسن 25 26 27 يونيو لو روتور لا فينال اسن 17 يوليو ماذا لا كوب دو لا كوب مديسقارن de la Confédération. Donc le tour préliminaire كيف 20 21 22 نوفمبر l'année. Le retour 27 28 29 novembre le retour. 32e de finale 11 12 13 décembre. Le retour 18 19 20 décembre. Les 16e de finale le 12 février. Allez, le retour le 19 février, les phases de poule, première journée, 12 mars, la 6e journée, 28 mars, 26 journées bien sûr, les quarts de finale, 14, 15 ou 16 mai, allez, ou le retour, 21, 22, 23 mai, non, mai. Les demi-finales sont 18 19 يونيو juin. Le retour 25 26 27 juin le retour la finale le 10 juillet na 10 يوليو دوكينين يديفون donc sur la CAF. Dernière la période d'inscription des clubs هذا دايرين وإذا خيرا تمورا زمرن دانسكرين دي البروميير سبتمبر يما ل 20 أكتوبر دونك لا فاف تسعى الوقت هذا ديزيني لي زيكيب راه ديالين افيك باش لونطون دو سيتي فات خدمه روكور باش تلعب نسات لا ليغ دي شامبيون دونك ديفين سيار يمير هاد فرون تمثال إماهات لي دات دانسكريبسيون دي جوور اي لونفوا دي ليست سون فيكسي داينا نغلط ولاش لو اكس du 21 octobre au 5 novembre et du 6 novembre au 19 novembre 2020. Donc, sauf revirement de dernière minute, Tamour El-Zayer a dédié CRB la Ligue des Champions, le Mouloudi El-Zayer la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération de Stif et éventuellement la GSK, mais RS-Sekinin, mais S-Sekinin Zouj, Choutambar Zouj Fouachin, mais la GSK ou Tahsimaran, Thellouft Felles, donc, Ansarajoun, خاص كل يوم نمشي
يتولي تمثال ذي تمثال تكيني دونك la participation la GSK à la Coupe de la CAF. Donc, nous نعاون في 9 تساون ما تبغى كما زال 9:30 نوغال قيمة نخسر ما تبغى ما تداوم أول أفايكينيا. فوالا دوكي كان يبغي غادا وانت دينيغ تورا ارتفات